Pozdrav! Hvala vam na brojnim mailovima, porukama i temama na koje biste voljeli da pišemo. Tako je. Tako da ste nas i za ovaj video inspirisali da obradimo jednu temu koja je vrlo interesantna i gotovo svaki dan imamo nekog dodira sa njom. Je li tako? Znate ono kada smo sigurni da je tako i nikako drugačije? To je to, nema, to je to, provjereno, 100%, samo je tako. Tako je. I šta mi radimo tad kad smo gotovo sigurni da je to tako? Naravno, mi se tako i ponašamo u skladu sa tim. Međutim, posle nekog vremena ispostavi se šta? Ne da nije bilo to tako, nego bili smo jako, jako daleko od istine. A možda smo, nažalost, i preduzeli neke akcije jer smo vjerovali da je to istina i možda da je to dovelo da poremetimo neke odnose međuljudske, zahvaljujući to. I to svi radimo, da se razumijemo. Svi imamo nekad trenutak kad mislimo da je to stvarno tako. Ova je zbog ovog uradio ono. Naljutila se na mene zato što sam rekla to i to. Nije došla, recimo, moja drugarica, trebali smo da se vidimo, ona nije došla, nije me zvala i ja sam onda morala sama da idem na to neko mjesto i ja onda vrtim filmove da ona to radila zbog toga i tako, nije stalo, bezobrazna je, misli samo na sebe. Nisu nam odgovorili na mail, to je sigurno zato što je posao namješten, zato što ne žele da nam odgovore, zato što smo im posljednja rupa nasvirali. I mi smo uvjereni da je to baš tako. I šta mi zapravo radimo? Tad kad tako mislimo. Mi pretpostavljamo, da je to istina. I kao što kažu, postoji jedna stara mudrost, pretpostavke su majka svih nesporazuma. A zašto? Tako je, jer mi krećemo od toga da je ta pretpostavka za nas istina. I mi unutar svog uma, evo vidjeli ste tokom ovih primjera koje smo vam naveli, mi krećemo da, što bi rekli, pravimo film. I imamo cijelu priču u svojoj glavi kako je to nešto za nas tačno i zbog čega stvari stoje tako i tako. I potpuno smo nekako u skladu sa tim svojim pretpostavkama koje kreću iz naše glave. Tako je. I to su pretpostavke koje su samo u našoj glavi, nisu vidljive ovako s polja. Međutim, te pretpostavke u našoj glavi proizvode dejstvo kao da je stvarno tako. Pa ako smo pretpostavili da je neko ljut na nas, mi ćemo se tako i osjećati. Pa ćemo onda mi krenuti možda da se ljutimo. Pa ne može on meni tako, ja ću njemu pokazati, pa ja ću onda da se naljutim. Ne može on da bude ljut, ja ću da se naljutim. Znači ja ću početi da osjećam takve emocije. To će za mene biti istina. I počinjemo da se ponašamo apsolutno u skladu sa tim što pretpostavljamo da je tačno. Tako je. To je druga stvar koja je izazov sa pretpostavkama, što naše radnje u spoljnom nekom svijetu, naše akcije, naše ponašanje su uslovljene tim našim unutrašnjim filmovima, scenarijima koje imamo. I onda, koliko puta vam se desilo da ste donijeli takvu neku odluku koja je bila utemeljena samo na nekoj pretpostavci? Koliko puta? Koliko puta? Svako od nas. I bitno je da znamo da je to nekako prirodni način funkcionisanja svih nas i da najčešće ne preispitujemo takve obrasce ponašanja i takve misli. To je ono nekako slično uvjerenjima. To je za nas istina po kojoj funkcionišemo i tako nam prolazi život. Sad, tu je također treba obratiti pažnju, najčešće ta neka prva misao od koje krene pretpostavka potpuno neutemeljena, a ostale se sve lijepo slože i djelo ima smisla. Tako je. Međutim, da vidimo mi šta nama donose te pretpostavke ako previše komuniciramo, radimo, živimo sa pretpostavkama. Šta nam to donosi? Tad uskraćujemo sebe za prostor za nova iskustva. Jer ta naša pretpostavka je za nas jedina zabetonirana istina. Tako je. I nema prostora da možda vidimo stvari na neki drugi način, da pogledamo neki drugi ugao, šesti ugao. Ne, mi smo pretpostavili, to je tako. Sljedeća stvar koju nam donose pretpostavke se nadovezuje na to, a to je, prosto postoji kao neko pravilo da svaka pretpostavka teži da bude dokazana i potvrđena. I šta nam onda to donosi? Tako je, jer kad težimo da nešto potvrdimo, da to za nas bude tačno, opet se držimo toga da ne možemo nikud dalje, samo to tako kako jeste i ne postoji prostor za neke nove i drugačije stvari. A još gora stvar, mi postajemo jako naporni i sebi i drugima, zato što hoćemo da dokažemo da smo u pravu.
da bi potvrdili tu svoju pretpostavku. Ja sam pretpostavljala da se ona naljutila na mene zato što joj nije stalo. I ja ću svim silama da se trudim da dokažem da sam u pravu, da je ta moja pretpostavka istinita, da bi pokazala da ona nije u pravu. Što znači da nas to vodi u to da narušavamo međuljudske odnose, da budemo naporni u komunikaciji sa drugima, da imamo malo nekih novih, drugačijih uvida i iskustava. U svakom slučaju jako nas ograničava. I možda se sad već pitate, dobro, jasno, i što da radim ja sad s tim? Tako je. Za početak, znate već kad mi kažemo šta je prvi korak, svjesnost. Da budemo svjesni da pretpostavljamo. Znači, mi pretpostavljamo i drugi stalno I pretpostavljaju. to što nije lako, da se razumijemo. Možda sad dok mi pričamo, vama se čini, pa jeste, da, pogotovo oni drugi, ja tu i tamo, ali drugi što pretpostavljaju. Zadatak je da nekako razmišljate svaki dan šta je ono što vi radite i koje su to pretpostavke koje vi svaki dan živite. Tako je. Odakle ste počeli? Kako ste došli do te pretpostavke? I sljedeći korak kako možemo da se nosimo sa pretpostavkama jeste kad krenu vaše misli da pretpostavljaju da je ona nije došla na taj dogovoreni sastanak zato što joj nije stalo, zato što je briga za mene. Da krenemo da vrtimo te filmove. Unutrašnji dijalog. Tako je. Sami se sa sobom i svađate, ispričate i ne treba vam drugo lice. Onda fino stanemo i postavimo sebi jedno pitanje. Kako znaš? Kako znaš da je to istina? Recimo, kako znam da to što nije došla na taj sastanak znači da joj nije stalo i da je egoistična? Ne moram reći ništa dalje. Da. To je kad mi sami pravimo pretpostavke. Međutim, šta se dešava u komunikaciji sa drugima? Ista stvar. Dakle, kada drugi pretpostavljaju, naše je također, ne da krenemo da im objašnjavamo argument na argument, odlično znate čemu to vodi. Zato što nas nerviraju tuđe pretpostavke. Naravno, tako je. Jer mi želimo da dokažemo da to nije tako. Tako je. I šta onda radimo? Onda samo tu osobu sa puno poštovanja i uvažavanja pitamo kako znaš. To je to. Isprobajte, vidimo se naredne sedmice. Tako je. Pozdrav.